Tadi ang ini audio ang audible deh please find so naik tong mangka. Bro kahal nai ha. Ang audible deh wang so ke sa ang ani korang dekna sa wang so ke sa na dekadi. Ani korang dekna wang so ke sa comment no sa na dekadi. Puilo jo tono phai kam ku poten for digital media news channel. Mani kriang thank you. Okay. Tini ni sarai ni kupo komala ma panda no tini yang tini ni sarai yo bo tini ni bo komala ma panda bo ang tini ni special news naro ni loge buto ye to naro no saik na ma bo ye abu ke kma ta ke ta wo bari ke hot burning topic naro jo to no si tong khna Tripura wo je zat news channel pong di ta wo ta ke ta wo bari ke asun jara kupo ba ar ke torong ye to abo party lai thane yo ekot sign ong pai moni loge wo chung jo to no siu palong nai aring pipo asun jara dai free ke palungnya tanah ke habis aku bos ya tahun jerapo officially ke notification ada ke bu announce ke mau kriku jadi pramot habai BJP palung nai nge aring pipo bang balu ya dai free no palung nai nge jong bang ma local news hindi non east life hindi tere juda news channel digital news hindi ake print hindi tere bo dekhe electronic media hindi bo dekhe ma channel rawo channel talk to rawo report mai mo tongo ti pramot habai BJP officially pal onge thanglai nai pal onge no bo lok sabha wo election contest khena hiye saye khnari te o ngke aboni loge no bangma bro rabar ke confusion pai tongo ti pramot hanile kenoi bro no kenoi face no ta wo cabinet minister ro klai sing di nai hiye sapai tongo abo keni roles pong no naro abudi ro cinema bo ye ta onjora video nai pai di han nai tondi chung live no asu lauria puilo ta onjora bro 66 chos ko aboni bo ye 100 karato chung chini news no chung start khiya thanai nang lem tem nai pe tong sa comment box so sak na rete 72 bro nai to han like only 18 please naro like khidi thank you mes ka proses bari ke khotcha ha Tripura wa asun jara ke bari ke khupok torong ya tong ha engke wangma Tripura mo thani support taro pota o comment box sui pai tong mon o thank you 41 ompi ni nai tong pai tong damsora ni nai pai tong nai tong bru 75 Dinesh Riang ompi ni nai tong bari ke khakcha ha jin active member omoni bo ye ta on jara pona ro video no like ke khong ke khedi chung bo bai ke motivate omo tini ni bori ke ju dala chung na ro no sare ni khupo koma pandano chung na ro no sai khari ma sau thai tong angke dolai Tripura ambasani se bar ke khakcha angke ta ochini thingo na 100 audience kai tha chung chini live no start ke tha nai ta okay puila wo chung ta ke ta uni bari ke hot topic bari ke breaking news tor ke abke kma hingke ta khurau Tripura mo thabai BJP pal ongye pal officially ongnai ye ta wo bangma officially le sai ya kho aring pipo bangma news channel ro local hindi ake national hindi boja ma news channel ro national ke ha ke nei ro Tripura mo thabai BJP sane satham nim singo haria ke bo ta sa somoi pholam yo aring pipo bangbalu ya jepo bisi balu ya mani se brang dai free ki alliance sunge pal ongye brang election contest kana alliance ongya thangnai ha hiya sapai to hinke bangma bro ro to wo Tripura mo thani supporter ro po BJP by palta ongdi we oppose Tripura mo tha alliance with BJP hiya comment khepai to moro no phun no o abdro no chung live ya mani tre wo chung na ro no phun nai aboni bo ye ta wo bari ke Tripura wo hot topic uya to Tripura mo tha by BJP alliance ongna hiya chung jo to no si ha aring people aro officially ke announce ke mo chung yako aboni bo ta o public ro ke only official ke announcement abono maha naising pai to hinke
bang mabruk ro ke bono mci kro pai puno to himba chong bono kluk ke naro no pa sak na ma sau thai to nai naro ni kam comment no pono ang reply khinai nang nai sau ye tong di hingke ta wo di pramothani di pramothha BJP alliance ong thio bangma news channel ro news Tripura headlines national of nai nu khe chong nai ne khe nu aro soya o di pramothani top 2 senior leader ke hakibu LOP leader of opposition Anumesh Dev Burma akitre ke hakibu bis MLA Bersuk Kito Dev Burma bobrang ke cabinet minister ro hamayo hinge sapayet yo himba mtoi port ro mtoi minister ro khusing neta onjra po officially ke saya uyako ada ke sapayet to LOP leader of opposition Anumesh Dev Burma MLA Anumesh Dev Burma no laithanayo jachini brom nang minister ex minister former minister Prem Kumar riang ni pot no bono riak mayo bini kwata ro bono khusiang mayo hinge saye te o hinge tre ke ha bisokitu de Burma no ke bu bono ke tribal welfare minister khusiang mayo hinge sapaye to aring people bor just probability se probability ke ma thau mai thau hiak mono se ta on jara po ke habo sia ko mtoi bro le jo alliance long nai no 100% confirm ha abong mangbo ya bono pono saknai aring people ta on jara wo officially ke announce ke ya ko ti prama thabe BJP alliance song nai aring people abule chong chila mayo officially ke brang announce ke khong people bang balu sia sa sanelim sia pono mayo ta sa somai pono lamayo are ke tini hor ni sing on pong thamayo bode ke je any time je po chung thu tong phu de mai cha tong phu je po se siru ya ke alliance ong ye thangnai abon bo ye bari ke public ro excited spo alliance ong ke spole minister mai nai mte bro le deputy chief minister mai nai mte bro le tribal welfare minister mai nai aya ke tau ke tau existing cabinet minister oni pot ro de slide pa yo no tau sa ke ha ke ne de mai fino MLA Philip Kumar riang de minister mai fino ada ke sapai pi to non dita phone mai thau ingke tre bodike bangma Anumesh Dev Burma no minister mai sing rio mayo hinga bode ke bangma sape tong himba to onjra po ke hapo officially ke sia ko only central lo tong nai rau se brang ni bo ke brang ni cow cigarette cow je higher authority ro maha si sio mpu bode ma pa announce ke nai hinke je mpu je somoyo announce officially ke nai khu 24 chong na ro no phun e tong nai aring mi mangbo ye ta oke chong tre ke ha question of phine mangbo ye ti pramo thabe BJP alliance kenai chung jotono chiu chung mai bangma maximum of ti prasa hamyo ye tong chini maharaja chung joto bubag rahio ke habag rahing phono chung joto chiu bum skang phono sau no compromise for greater Tripura land haya ke bu constitutional solution ni bo ye compromise khia hinge sai to he aketa oke lai thanayo accord sign pai moni go ke agreement ong lai ha inke chini habak ra sai tong lai thanayo IPFT je sign khelaimo agreement khelaimo abole BJP Bharatiya Janata Party ro baise agreement khelayu government of India bai khelaya lai thanayo ke ha historical agreement here lai thanayo chongjo tono si bangma tong thok pai kham tam pai juda jaga wo msam su lai payu bo agreement accord sign on pemoni agu bo accord sign on money pho chong special video ri tong nai na ro nai so tene bangbalu ya hingka ta wo chong mambo ibrang alliance song nai chongjo tono si thongo ti pramo thabe BJP alliance song nai 100% possibility hinge possibility ya confirm se ong nai abuke kma bekhe hingke lai thanayo chini habak ra sai tong compromise khia hinge arpo ta oke kmambo alliance song nai written by khe jo je party photo written by khe chini demand no support khenai hinge ko se ha ong ha hinge abo party by no chong thangnai hinge chini maharaja chini habagra ayake bubagra sai tomo abo dekhino lai thanayo government of India akhe Tripura motha TMP party rau accord sign khela ha accord sign khepe moni aguo agreement ong lai ha hinge abo to chong si ha Tripura motha BJP alliance song ye Lok Sabha ayake bu MP election no contest khepai khenai ake ta wo bang mabro rokhe confusion mohange tom bole sure ha inke ta wo confusion pe tom spono sole minister or no spole deputy chief minister ong no inke bodike sale pe tom aring pipo ta bodiro le chong siako beke ong no phaini somoyo officially announce ke pu se sinai inke ang aini bo live short update bo sirini hino bo live ke inke ta onar ni question ro tomu hanke tre topic ro no to ye aini bo e som somo hanke nang live comment khlai di ang naron comment no pore reply khenai
pulau bar ki khak chang ha nang chong bai bosa jiron chingo tini ni jorawo nang chong bai kia pal kia tong lai mo pal kia tong lai chong no support kia tong mo chong tre bis kauna ro ni support bai se haba kana here chong asa kio hinke somen molsui very nice thank you bar ki khak chang ha comment sa antio comment sa nang comment khlai dia ba ma sum sumong ke nang sim sumong ke nang ketre ma mano topic boni to ye masu question nang ni tomong hain ke sungde ang je simon jarana rono saik na rene khak chango ata ceremony ba ye khak chaha dines riang inke jiten riang district direct funding by land right maya ke bulaya Nadi arwo ang boni to ile officially ke ang sanchuya aring people je economic right hi moke arwo direct funding for no mayo aro of direct ke simple language by ke aro so yako economic right hi moke aro kma economic right oke aboke kau thu bai sa mose economic right mane kma chini stability ng imam bo ye chung song yakung bai bachan imam bo ye cha o chung siom state sarkar je chapai ma capai ya barase chung ri tom doi khese chung samayo chung le just 1 or 3% chu si state government ni je state chung fund rimo edisio aring people ta okay kma ong nai je jodio se boma implement ong thang ha hingke implement ong nai hing no sapai ta aring people sarkar je khemo chung ma bo sapai lamaya mamin ke boke rajniti ke ha political omoni bo ye right economic right no economic right to chung sio direct funding ong nai bari ke chance to ong economic right do direct funding no to aring people aro je simple term ba ke kahma ke so ya khomuni bo ye chung sia khu hinke bubagra no mp seat na nango ani mote khai hai bjp do faro mp chanai bubag ang boni tuye mahapu comment kem suya bubak rano MPC ne nango awa bole political party ni to ye sebrang cingbrang salai de chungbo chung normal public digital media inke chung news anchor khenai ropong to social media influencer ropong to boni tuye mahapu sia spo online ya bis campaign ni somoyo ta wo tripura wo to ke hat already MP election declare ke sorry MP candidate no declare ke BJP ni doyo chini ex former Chief Minister Bromnang Biplop Kumar Deb bung Tripura to kenechu si seat abong ye bung no ta okay ha candidate already bung no ria ha BJP ni ta okay tre ke ha tong uchi ha BJP de ong pino BJP de no ke ha basia chini bru minister kre de boni to ye ang mohabusia keno comment bono kem chuya actually tungmong kale bari ke hamo pa community o se moming ke pa community o tong like sau ni jatiyo kmam tong trek ke ha area o kmam tong abdero shikhe CA development ke mam bo ye tong ke kheme ke no bari ke hamo are people chongle simple bro ba chong rajniti ni bro ya pudiro no chong sapai lama ya edisi ba direct funding ong nai de edisi direct funding ong nai de ngeta o ke ha ata de no dinestry yang songe tong edisi direct funding umayo aring people ta onjurawo economic right to nusan jurawo aro strike seke simple term beke se mo ongya ko economic right hi suifite haba direct funding ongnai hi no asakyo aring people bo implement ongnai ta usah le balu nai alliance ongmano hamode sade siangnya tha alliance omano maine bijoy hari jamatia alliance ongmayo de himde alliance le ongnai no 100% ongnai BJP tipramotha alliance ongnai 100% phayong angle khathiya le ke ha party no se arno khobui no party no ke hanoba khathila maine khathine ma hinkroi mom ke bole politics se jongboni tu comment rofono khelaya inke naine le 245% nai to ha inke like le 97 chok na ro like for gradi ang toksa camera no ain samo tu phenai ang toksa samo thanai nan comment no kahma ke pore ni mambo ya phayong ang le khathiya inke delson riang naisata barke khakcha delson inke bruzati khorang lek mambo e set ong etong sia
apa setang di pak no kaham unai hie asa kium hingke tempo ang tak ke important point sa ne pawe to ha je bo ti pramot habe BJP alliance song na hie bo news be ko thamon ya guo bangma news channel raw flash no ke hanke bangma public ras ka samani krung hawo po official notification de ya omoni bo ye confusion on pa ye tha are people chong headlines news headlines Tripura news headline national ke news channel tong Bangla news channel leader of opposition Anumesh Dabbar mano call ki phoning interview on sawo whatever will happen it will be happen good mane je ongpho kaham nong nai hi bung phoning interview de sawo hingke tawo kong barale spo MP mainai kong barale spo MP mainai ta onjra po boder ole chong sia hota oto STC to mahapo BJP inde phone to tre party don phone to Tripura ya all over India wo MP election ni bo ye je Lok Sabha election ni bo ye BJP raw already candidate declare kiha ada jaga wo Tripura po already kiha ole kiha ari bapate kiha wo kiha ko chongjo tan siu Tripura ko mang tong BJP Tripura mo tha alliance na ari people MP ni MP Lok Sabha skang ya de able confusion ngi tong je po ongnai hingle confirm ari people chong maumi ongnai hi confident ke sama inke chini habagra right hand back here chong no support kene bombai officially chong thana hi saman bo e bole confirm no ha inke ya go angkro yang mo ke moha agreement no phela yang mo ke 100% nong nai bose rajniti ba chong abono po kahma ke sapela meya inke ta wo chong na ro ni comment no porai tong land rights most important chini tiprasani bogoi tamo hai male jaga sejak mani mane bari important no bopor land right chini tiprasa chini kong barang ro bale bari ke important mami ke chini jaga ro no se pe ti ha abo bari ke important se grupo montri nau arpo mai marle jotani se kau pino ke mami ke second largest population ba mai nei bari ke bari ke hamo angna ro ni comment no ke ha ke pore ye thang nai na ata nice thank you so much alliance mama ongnai nung ta haike se dakti no important khlaimani hai accord khaimani no jiang ye tha sa confusion ye tha chini bru ba ke hapo maya de hata abole chong sia bru MP ba chalai di 2024 aboto rajniti India is a democratic country we all know that abole chong ba chamiu ari popo bunti ang tere kau sasia Tripura mo tha BJP ba alliance ongke angle saya ya hingke bo khatung rai riang nungle mtoi party ni bro mtoi party no support ke tong sa comment samai ke comment ta ke di angni ni direct em chi ha momi chungte mo sa tong bangma Tripura mo thani support ta ro BJP ba alliance ongke cha ya hinge sapai tong hingke abde ke na to ochin thiamo ke ha comment nu e tong hambai takuk thank you so much kena roni kopen bari ke doi tomon bo yang pan ole reply ke yang thana aring people chini bru news daidi bari ke ke laidi joto chini bru takuro news le bru mohaya joto se khnanai je kaum chine no le news no le ke ha jati gothon kena tatnang di ke ha neutral si news le bose je somoyo sentiment jati ni ongya thama pule khorong no ma to e sawo hingke tawo ba ma bro rong nai pe to ari people like ada ri pa ko 138 show abum bo eta onjara like ke ko mo ke like ri di bosno takhuro chong tini life no ro pai tina chong ko samu no balu ha hingke bo dekhen no sario ju dala na ro bai chong khupo no saik nari nama sari no koma lama panda no chong na ro ni loge ju dara toi bi to nai abum bo khak cha malai ni track ha video tawo